Ити истиңагырда олоқтон сахабыт серин олоқтоқтыры суы тигенге эге күйі хакыраңытыгар сайынғы эфир студияға ытачы Наталья Колесова. Жыроттон саңа ый тоспойдо, саңа үлен еделеті сағаланна, ононтон бұ ый онна бұ үлен еделеті бұқа барағытыгар сетихилях боларғар бағарабыт. Оттон же сыненысын сылжатчыларға омнулубат бертеқай күннері. Бейгенікті бері ұстата бірге болуң, энтерехіне кепсети бар болуға, онын эгені бұқа барағытын бейремнен ыңырабыт. Жырыттон беги бүгүнгү берибитигер ырак жаңы улуухуттан ылжыттар баалар. Итенне берибит 2 аңырыгар эстрадабыт бир талааннах же кергене Розалина Файрушина, онна Сахамин ылжыттыктара, ыллам ыры белектияктара. Жырыттон берибитин сагалыбыт, ол курдук бу бер сатурутаагатта Улуу Москвага, Санкт-Петербург оракка жаңы улуухун делегацията гыхан келлелер. Бүгүн тон делегация сорхото бүгүн би студиябытыр ылжыттылар. Кинлери катар бихиже үйөрө көттө, эре хоро кепсетебит үтө күнне. Үтө күннен бии боллар бу ырасына мытоңостубут багасына бутун толорон 2-16 Аллахка былырын. Жаңы бут улуугар олонко хыганы пыппыт, онустугулын тыллар олонко эргире бигиттен хагалнан жаңыга даг чөйдүк олонко хыгын териен бу ылжыттары көрсен, олонко хыгбытын пыппыт кеннеттен бихеха бу Москва коратка баран хыгыгар честь бербиттере бу хакайрын правительствода өбүлүнен илтимен өбүлүнен бу каяндаганы Москва городка жаңылар хыгыга барыктакы тем багасына бутун бигергетен бербиттере ол энене биги бу бебит культура эгетин үлехеттере кастаданы муньяктан турардакпыт каяндаганы биги каханемит Москва городка Санкт-Петербург городка бехет ыхтактакпыт тен багасына оңостулуппут. Онтон ол булырын ыхакпыт кеннеттен ол санабытын бигерге питтергер ол истен жүрбүппүт, долгуй бүппүт. Онна бу же бу бесиен онхетте күнүгер Москва городка, онага шыйлага Санкт-Петербург городка ыхактар бытындыктан келлибит. Оны таханан биги Верхоянская улица деннахпыт Москвага. Олехенде бит бу Верхоянская городтахпыт, Верхоянская улус болабыт. Онна каяндаганы бу Верхоянская улица денге браханник оңуруктахпыт, терехени тыктахпыт. Верхоянская улица жонун кыттебесихтахпыт ден сыл соруп турурумуппут. Олехен бу терехемитин, сенен бу барыбытын Москвага барыбытын бу улусаны кытта билсихиттен бу улусага терехени тахантан сагалабыппыт. Терьер үлебитен биги булырын 2016 жыл күһүңүтүттен Москвага келе бара билсен, көрсен, буланнар бутын, турумдар бутын оңор буппут. Олехен Светлана Ивановна штаб аден хүдда очугай сырды кихилин кытта билсехен бу Верхоянская улица денге бар библиотека. Хотуна Светлана Ивановна кинен өңө бартын кепсетен хүдда улахан терехенлери бу 5-15 күнүгер Москва городка Верхоянская улица бутыгар ыттыбыт. Пастан бу библиотека бутыгар кинигелер битен сүрәхтәһин, кракый бәбит өттүдүттен әгәрдә концерттах, Москва жанугар бәбит выставкалар бутын илен көндөрбүт, оңоктар бутын көндөрбүт. Онтон бу Верхоянская улусы устун шествие оңор буппут. Сахасырын билһиннерер, жаңы улуһун билһиннерер, Верхоянская городы билһиннерер шествие оңор буппут. Нөхөрдә галбак кихекелен кыттыбыта бәбит таспытна месел Верхоянская улусыга олорачылар, ол библиотекага агачылара, кыттачылар келеннер хүддә чөйдө бейтен кытта бирге хәлҗиспыттара. Онтон он хәтта чыгылага Коломенскайга, музей-заповедник Коломенская сахалар бу онусылларын олонна ыгыталлар. Олонна әме ыгытпытын ытпыт. Бу манна Саха Республикатын постоянный представительствотын кытта бирге үлеләһән. Бу оголор бутун келби делегация бутын бартын чөйбайты Коломенская ден гасин сага төһәртән, ахатан, бу оголор бутун илҗәһилҗан, күн көрсөтүттән сагалабыппыт. Коломенскайга он хәтта чыгылага сырда 3 часка күн көрсөтүтүн оңора тахсылыппыт. Ол кенеттен хасы отун 15 частан церемония бутын, уже ыгыппыт арылыдын оңор буппут, онна арас конкурстары териктәне буппыт. Бу ыгыппытыгар огогай конкурсын, тоюк, чабыргак конкурстарын келер биппит, оны таханан ухун сухок, сахалы таңас күрәхтәре келер тәбиппит.
онна концертны частар бутын эме каста час карараны туппыт, онна туспа открытие бутын эме бэбит бу жаңылы өйбүтнен санабытынан, бэбит сербитнен томутунан, саха болар сербитнен томутунан, онна бу Иван Александрович Худяков быйыл эме сүстеттен бес сахан билете жагы беге, ол кинеге галлерге сырылды бутынан, дагы бахы тутухаммыт бу сербитнен томутун ыппыт. Бу манна опсая беге жаңыттан тогонтан такса кеге болан көпөппүт, аңардас батагай бутуттан петехене. Онтон Жакускайттан эбилибиттере бияха, онна Москваттан эме бэбит бидойдулахтар бит кыттыхан, эбиллен, күскема болан бербиттере. Бейбіттін наға ұрақытар ұлыс болақ бітші. Қот ұлыстартан бұ хамай бастығы улахан олонқа ғырған ұспыт жондар бейі бола бұд. Онна қот ұлыстартан бұ үрдәғ ұрақ Москва қораққа тиен. Саха сирен бұ Россияны кітті қол бас бұта 305 жылын білетер. Улахан ұған кәлбі біттен ұлыстен долбыя бұд. Онна кен тұтта бұд. Кен тұтта бұд. Отын бұ тей ас вопроға де, тей тағы вопроға барда хейқа сөктірілі біт болла де? Бейі ұлыс бұтығар, бейі ұлыс бұтыттан болар. Білем бұ жондар бұн кіттіғырат біленер емді. Егор Егорович Стручков, бейгі жаң ұлығын муниципальный тәрелі жағалтатыттан тұту, онна олақ жағақ отделын, архитектура отделын халаячыта болар. Татьяна Анатольевна Баешева бейтін кіттікелен олар табалақтағы мендеңе оғы фольклорный ансамблін халаячыта. Бұл үйірін жондар бұт болалар, атат болар бұл бүлі үйіған кәнеттен, оннан тағылыс бұт өреметері әндер болу тураларынан хевестен бейбіт сүрін хастаптыр бұт әме көп бүттірі, батағай бұттыр ор бүттірі. Бұл ас өтті түгер сағымайттың тұтақ кейбітінен болар Екатерина Алексеевна Партнягина. Тұмны чыпчала ысқыпыға халаячыта. Онна бұл ұлықтақ жағалтаны күтті үлләхенлер, кенлер ағын өлін бардың жағаян, жаңыттан Москва коракка тия бардын илпиттере. Егор Егорович соны кафсира Володич ол кайдык толору тоғыстық. Олонна питнестегі әтегетке? Атта мен бәм олық жаға дела начальный болырын бұйтына. Тын арағынай направления бардығар эпеттәвен дек бітіп. Олыра біліп кәдері человеческий фактор дөттінен, жоны үйді көтеті дөттінен, ас сүйен транспорт дөттігір бардығар. Кейтағы асулеттер өттіге бітістер. Ол бардығар транспорт дөттігір деп күрдік. Onun ottan o liste bu Екатерина Васильевна бденер битен удук бәмет үттен әме оны улус жалтын атыттан Екатерина Алексеевна издовытын улахан мақталбытын тәдді бит. Екатерина Алексеевна оттан хылай бұл улахан мероприятиялар бітен үддік тағымна ақты кетер. Оттан мен бәмданы ханырбынан онна оттан саха үйретерінен саха кейті тот бұлдығаны. Любой мероприятияны бұрайынық астынар дем. Ол оның ар бейені хатанар, Екатерина Алексеевна шөді жайын егітер бұлан. Асылықтың әме шөй бәйтік жайын бұл біліппекедері анатық жаңы қортығар білім нәбіт ағын Москва, Питерге жері сылатсы сақыраны сейті деп бет. Тоқты білудлері деді барды гіде? О, жоны бұл жаңа всәді қаптан кейіні соғытыр меннеге сасын әл бағата. Бұл жәнің көпчонай балық, тұстақ балық, көркөй дамыт балық, тыл, табатыла, бұр, үрақ. Барыта деликатес астар. Барыта деликатес основной астар бұдата. Оны ол бұйғар страганина балық бұкетті бар. Том балығы тиембет, ол Питерге дел, ондық ибейдік иллембет жонларын аден соғып бұд. Жонлар мақтананлар, оттан біліп кедері үддік должностақ жонлар ете бұл сақа әрін ұғын нағын тірергейлері біді. Ол наға үйір біді. Ол ататтан... Үлжеттір бағалары да ол. Үлжеттір нағын бақтырды. Мен чейіне бәм ендікен бақ екеледен анават етім. Бұл бәләқ дойды кейінігер хақа бітірген ұғын инник үддік бұрын нақтық интерьергейлері ден наға соғыпта. Онына өдді біді деқпін мағарабын. Ол ататтан бей республика бұд правительство бата бәтін үддік авторитет ақтық ғылатарын көдді. Юрий Степанович Куприянап паспирествоға үші бәді көсен барабытын хөптақтық жағаян специалистерін күтті білігіндеттен хөпкі бара бір настырынялақтық, онына бір күргөмінен үләйіп біт. Ол женеме дара кейі біліп кәдері жоны тапсан үлгер бұла үләті хатанады. Олың әметі Юрий Степанович бәтін әме қолыра Москва қораққа, Питер қораққа үддік тағынақтық сақайыр пасарысын жай оларын көдір біді. Оннаттан бәйбет әме бірге өлелеспі жамыдығыр ұлы жалты аттан мақтал. Оннаттан мен бәм, тұз бәм, оны жалты аттан спонсордар біті ұлықанды мақтан өмеді. Спонсордар бұл бәйлері тиен кәлін бұл Москва, Питер қораққа бәйбет үддік тағымнақ болуқты ақпытын олата спортивный ойынжыларға
үдүгана буллах билистере бербиттере. Тим качыннан ким биринен деп курдук. Оннан би осумны хыл урбуп битен национальдык калориттах булактахты. Улататтан барта сахалы бирис, сахалы пюрех ден. Аны аспыт төреме бар. Онны аспытта, ондан транспортны төреме тухта мехая ох паспирестива специалисттин кытта шөйбат велосипед. Шөйбат бартын жаян автобусынан гостиницадан машина жаян кыттара. Оннан эти гудук кылгасы билен. Жаратон оголортон айтык каража оголор бу мендеген ансамбл чилеттер баллар кинер жеңерто 12лер дебиттереди. Хорох оголор жаңа көпүттер бүгүн бияка үс оголор баллар биягатын билендерин оголор. Микрофону төгөс тутар. Рожен Испым без клабдадым. Шириков Никита Андреевич пен. Тады склашу ерхуну бедадым. Рудеска Афанасийбын. Тады склабдадым. Эхеттон оголор ансамблга күлүгүт тугунагы. Карадык ансамблга тугун капсиетте. Беге тавалактан онча полмоппыт. Москвага, уна Санкт-Петербурга ыактаңаппыт. Уна билүүгө олонка ыгартаңаппыт. Тавалакка музыкальная школа вернебит. Онно күлүгүт, ылдыгыт буллади. Барына баргына. Жоттон бу ыгаккарытты. Ул Москва коракка, Санкт-Петербург коракка мастагар дакат болу. Тоқтен ханалақ кәлігі түттігі хама сөбіләтігі, түттігін тірегілген көрдігі. Хама интеренга Питерна өләп бе. Олны Питергілін арас хергары пөпөт тоққа иннаман тоқ. Петергоф. Фантамлары көрдігі. Экскурсия беға ғарытынардылар. Күнін ай. Күн ай. Онуттан өссө тугу хергәти ти чогас аттыгыр олар олгар. Чогас. Тоқатыт. Тугунан тоқтым мостар араллары көрөбатты бет. Оны ке караңга булан бир няшы болду шебат барту кастырыты. Онун то коньякулгу тухалакты каспы курдук буллади. Билеген тон күс оохылнаңыт, элбэх интерехинеге көрөңүт, хоторотон осколатыгар барык которда жаатын агандагат. Төһө өрхөрөттүгү тойотто бу Москвага, Питерге өрхөрөттүгү тонтон сакманда жокуска келем баракта мен хасыр күн хөрөттүгү да. Онто кахам барык тахты жаатыгар. Кахам бараты жаатыгар. Эттис. Отойын хетте күн йорномно барагат. Жотон төһөрө жоңгут хегине ахтыбыттары болой, билеген оттон телевизорга көрөлөр боло. Кепсе тивитен оттон күндү көрөчү салгыппыт, билеген бияка кылгас рекламага токтоп. Күндү көрөчүлбүт кылгас рекламага токтоон астыбыт, онтон санатабын субутуяңе эге күйө хакыраңытыр сайыңы эфир. Беги студия бутыр ырак жаңы улубуттан же ылжыттар бут олус интерехине кепсеннех келен олороллор, ол курду бу хатыртаата улу Москвага, Санкт-Петербурга же жаңы делегацията ыгы хан келле. Ол тугунан наха чөдөктөрө хора кепсетилер. Этинне санатан аспытым курдук, этен аспытым курдук берибит икки саңарыгар эстрадабыт талааннах же кергене Розалина Файрушина, оны сахамин ылжыттыктара ыллам ыры белехтектер. Жараттан кепсетибитин салгыгын эти оголор олус шүйдү кепсен астылар, оны маны көрбүттер, билбиттер, сайдыбыттар, же өрттүгүт кылабат жогона. Үтөкүннен бейги төрөбүдө дутуттан табанактан таксыппыт уже ый болан эре. Окурду 5 күнүттен сагаламыт бу энди хичебит. Оннотон бейги Москва кийин Россия кийин көрөтө Москвага, онны Питерге барар буттугунан күһүн улус жалтатын баалыга интеграциямыштер истибиппит. Онна улаханны күрөбмит, олонтан сагалан уже билимден барбыппит. Оны соғын иджа барахыртым бэм уюллашыларбын. Алла би булан основно топпут программа бите хаддутух эбенни үргө үнкүү деп көрдүк. Тоодит хаби нелек бидол аяк санан орота төл билен олор нелектер натын сүгө. Олен би олон жарыктана бут музыкальный школа бутер. Би музыкальный бут булана Батайда ого искусство школатын филиалы болар. Олехинен ите оголорум үйрөнөлөр. Туопсаны бу мендеген самбылга төһөлбө койгон. Антон Хомус ыры. Школа үйрөнөшөтүн көрдүк 12 оголакпын. Ата онутан ансамблга хаджалда кружок көрдүк. Барта төтөнчөгө бар.
Onlar основном комнуна жарктанабыт. Оны теренин күнү бартын теңге усуранагы деген фольклор болсен жарктанандар. Отон опсанын республика тахамагар республикаттан такса жыбы кытту ханна ханна Республикатын тасу педерата дехбит болгуда хамера сербит арабский эмираты бар жыппыт. Оны Италияга гартынар бут моголор бу Москвага Кремлевская ёлка гартынар бут микки төгүл. Он саска конкурстарга барачыбыт. Бу корака новый имена келет постоянно бие олар бу таланнахтар. Оленар местелен үрдүккө тухаджалар жакка. Ото мен сылым соругум дем болар. Оголор төннөн хылжаллар, көрөлдөр, истеллер, очонун культуралар, очонун жонортотугар үшөйдүк хылжар жон бололаталар. Оны төрөбүт дойдуларын атын дойдуларга теңнен көрөн өсө күскө таптылар дем. Онан хам багара коллективка хыджарова хандык багара түгөнгө тухада хаттар бар. Бетинити капсабтырын көрдү капсан билсиһен юрен көтөн Аллах улдар ялдар. Олен хайнай сасай тас жажабын оголорбут. Олен билген уже хоройөр нашилерин бар өлө эттер. Окурдук ите таландарын тахаран. Аллахка дуаллах жон боландар, оны бәлерин дойдуларын таптылдар. Ото ии баха хыджаннар хин тулуйса хыджыбыттар эвде кыраголар дедик кади. Ота та хыджа үрек боландар. Москва кадан барам бу 4 күн лагерге хыртынардым. То жета били бара не на түргени бара халдак битти. Олен Москваларын она кийин көрөп бүтүн табе хүрөк бүтү шөйдүк билдинер көрдүнөр демен ол лагерге хыртынарды. Олон хыджанысы үйрөн көтө. Отон ансамблга өссө үрдүк сетихилери багарган жакка. Отон эге бу жебүгүн келеңет ол сентерехине кепсеңе деген мактаныгын. Оннотон Батча республикага таксыбытча жакка билген жоңгут саргат көрөлөр болуу тох багасына күндүк тимиктел күндүк яктын сер. Би бастатан туран бир дойдулактар битигар барга макталбытын тердек битин багарабыт. Бу барбыт илже-хилжебыт выставкалар быт. Бу оголор бу төрөпүттере, бу битин кытта хилжеспыт ытык жоннор бут. Бихиджине улахан, мандык профессиональный улахан ансамбльдер бутын денкайын финансирование табылбадах болуналан барбатах булах битти. Хатам матага ойлахин булана бу бихигитин кытта хилжебыт жоннор бут, жаңы бут жоннор чин жин бәлерин патриотической өйдүрүнен саналарынан бу бихиге каяндаганы дойду бут жехин кемиске ыктах бит, каяндаганы жаңы бут атын аттык ыктах бит, каяндаганы сахасире бу Москва коракка чөйдүк ыктах, Санкт-Петербург коракка ыга үчөй булуктахтен ханандан халайттаран бәлерин отпускаларынан бәлерин күстеринен бу жоннор бут барсан келдилер. Тох бар бу бихи бехүлэ улус бут онеттен хелехтах олонтон ол Ирак сортахтан тие бихиге кытта барса хаҗыбыттара жоннор бут. Онна мактаны бит бу бигине кытта бирге хилжиган бу теңе үлелеспет биге агабалыктар битигар нехелектер бит баһалыктар барса хаҗыбыттар окурдук. Виктор Павлович Стручков камактынак бутын багарабыт. Основны хүрен бу режиссер бутнан турурача бутнаме бебит кебит Раиса Дмитриевна Чирикова болбута бу культура управлениете би үлехет битеме коллега бут. Онна бу опсенен бука бары бихитин кытта хилжибыт, бу бихитне өйөбүт, биха ыгык битигар кыттыбыт, ылласпыт, бу дәрәһәмитер күскеме болбут, спонсордабыт жоннор бутугар барга макталбытын тердек битин багарабыт, онна сынабыт сынагыт каяндаганы сатана турдун, толкудабыкыт тола турдун, онна бу турорбут сылбытын бихиге сетихен келлибиттен жаңылар олустен үребит, оннан жолланабыт. Сер жегитерне сына хека эмес тихилери багарабыт, үле аткан маскатта болла турдун, бүгүн келен студияда ылжытабыттар мактанабыт. Макталы хека. Сеп житон кендик речер бит бихе бирибит бикки саңаргар этен харбытым курдук эстрадабыт чагалкай таланнах жекергене Розалина Файрушина насахамин ылжыттылар бихе саха үнкүтө ден ырыларын белектектере бирибит дегер үтө күннен өрүң тунака хактарынан үтө күннен отон ханжатон ыхтарга үле хамнас богото болha жаргып болу микердек пынамдык бала Түбіхи бұл сайын кәлетия басырын тұрантын ұғықтар қаланалар. Ғымайын бүтүттен қалан. Бұл бүгінгі күнге дері тоқталы хоқ, бұсталы хоқ, ұллы той хәдебі теқ бұтым ағырабыз. Онна туға өсі бұлақанны ұғықтарға бар арығы жағаты. Мен білер бінен иягат егер аналлақ әме тоймады ұғығар концерт болды. Бейттен итеребет боллаққа бейгі иебет бары болдар быйыл бейхан сахан толықтағата, ол чертетінен бейге жекергенден тірәйін бәғатын оңырды бұд, онтын сылсуда сөдің оруқ бүттен, онтын биддестірі болар
бу туймада хыга киника ырыларынан кини догордора тастара эстрада артисттара боламыт концерт оңор бупут терибипит онотон оны таханан сунтар хыгар бараха жамыт кини ырыларынан улустагы ыры күрәгә болбута оны таханатын өсө элбах буллади аксыны Поракка болбут сунтар хыгырме. Индерәкен болбута онотон аксыны ига биги республиканскай ыры күрәгәнән гелина файруш нырыларынан сунтар улугар оңроро тон белене дәһәҗә Бақсанега. аксыныга Республика тамнах буллади. Ото айыр лөгатыр тохте саңа сүрәннәр киддиләри, саңа рылар баллар ду. Мин кендики көрбинен тон Гриша омуктураны хадырылыр курдук болбу курдук әдетти, сольный концертка биле Тине хиджамын. кастадана эпитим булырын булана голостен проект тугар кастингер кеттен калбитим онна жоннор атын артисттар атын ырыгыттарына хаталаннактыр бит ол онтон бихи эстрада бу таханга эпитирин курдук кына онна калсыбакка кине дагыр шөйдүк даганы ыллык бутун хептен хана калемин омуктурылары би дуэтнан дылдыбыт оны бәм тухпар репертуар барамия баллар. Онтон быйыл буланы дуэтнан iki саңарын тахардыбыт бу хакемнергер дененан бире була Семен Данилов тылларыгар Аркадий Алексеев мелодиятыгар сахан күйте бары билер ырыгыт болар аны бихе iki стыннан сахалы вариантын ылдыгы жебут онна Евгения Сорокоумова чепара мелодиин сулустар динат тахыраларына мелдыбыт. Отон айыр лөгатыр топларына хата индикитин. Индикитин буламыт элбэх отон бу үһә билүгө булар торманчары хыгынан улахан ыхтар төмүктөк тахпит онтон кырдык сынныны түйөкпит нера түйөн баран төнүме инне кото ырытой каргыстах үлебит элбэх. Ото кен айыр үләгә хәҗәр жон иккен ылыр жон диятын окутун диякка икке оларда куйт керечәмбә вала тәдәккы кантукатын жахадык җүрәлигити янда. Бу хакемнергер дентон оглар бутун бу кыһыңы түтүгөр бәбит көрөбүт. Антон булана Расалина юрагам дәрдин. битерде. наконец-то дихады быйыл бу агаяк күндәгә дипломын бутым. Оглар бу планын таттага балдыр. Бу кергенем жөндөгөр оннотон сайылы көрүлүү сынjana хәҗәрләр бихүлел иркемитер. Сәбәтен биге билгенҗә рыбытын истиякпет күндә көрәчләр ул курдук Семен Данилов тылларыгар, Аркадий Алексеев мелодиятыгар, Афанасий Попов аранжировкатыгар саха үнкүтә. Ата күндә көрәчләр бу тигәнгә биге берибит тимектенер, бигене кытта бирге булып кытыгар мактал, онтон бу биге берибит кенеттен сайыңа эфир нутчалы тахарытын көрәрин. Аныгыска эфирге көрсөк кайрып, этәңгә сылдык. Kırgıttara çoron tutan tağıstılar Oyu jarga tiren seler Oğurükten girdiler Noğayla bayililer Çoğredin tistiler Ere sıhtı sanama Alastıla ilgiler Noğayla bayililer Çoğredin tistiler Ere sıhtı sanama Alastıla ilgiler Чумполена долгононо тундара үрін кубатыны Алас хотын хатыгыны ата нерерин үргуну Намын нарын наскы